Just a short clip. I'm sleeping ka record lo so. Sanibona sifikile part 2 la khona sisemachirini. I think I don't know the section but siwazi ukuthi simthole usisi njani ngikhona igama lami ngimpili mina ngikhuluma nobani igama lami Zanele Zanele ngiyengaki na 8 years ago. Oh, yafunda isikole? Awa, ngihlala ekhaya. Mara ke waye esikolweni? Iye, ngayi. Usitshele kancane ukuthi wena umuntu onjani uthanda ini kahle kahle kusicocela? Ngithanda ukudisha ekhaya. Ngithanda ukudishela nomngane wami. Bese besidishile ekhaya nginomngane wami. Wafika umuntu la wakokota thina sivalile. Asiceda ukuvala so wakokota wangena. Samvulela nasiceda umvulela ngithi mina ngiyokwenza ukudla. Nangiceda ukwenza ukudla so how umuntu uyathatha ukungenisa amanzi lakaso sami. Lesa wesithamba abekho phela. Bebayokuvakasha bese omunye wakhamba waya kumngane akhe le phezulu waya kumngane akhe ngasala ngiwani ngavala umnyango umngane wafika wangidishisa vele aceda umdishisa so wangena wasinokanje wathi sengitobaleni thina sengitobaleni wathoma ngami naceda ukuthoma ngami wenza ngomsana wathoma ngawo wenza ngasubula kancane before ungena ku-part yokuhlubula wena uzihlubulele or yena uthize ngihlubule yena uthe ngihlubule then nawe wahlubula iye nawuhlubulela wohlubulela ini mhlawumbe angazi ukuthi bayosenzani wakhwela phezulu kwakho or kwenu kwami okay wabuya waya kumnganami okay nakakhwela phezulu kwakho umngane akho bekakuphi akakhona la besikhona bekajame kuphi umngane akho bajame eqatha bangakajame emnyango angajami emnyango. Oh, okay. And then yena uthini nakakhwela ko yena ajame eqatha bathulile tu. Okay. Cala musi la nihlango umakhelwane seduze awucabanga ukuthi umngane akho bekumele mhlambe agijima ukutshela ngapha kwamakhelwane ukuthi nangu umuntu ungene ngapha endlini ukhwele phezu kwakho Awa bangatholi isikhathi esovela basivalele nomnyango awuhlelile okay ithi ngizobuya kancane lapha ngakho ke ngizwe kuwe uthize wena bawujame emnyango mara bathi bawujame eqatha ngimuphi bawujame njani bawujame eqatha or bawujame ukhohliwe mhlambe kungikhumbuza bengakhohlwa benjamile ngicalile khona la hlangwala wakusesisemnyango hlangwala bekamenzela khona waye yomnyango ithatha
ngisho ufuna ukuthi sikhuluma amaqiniso. Hayi umnyango Uzithomela nje umnyango. Ngikhulumela phezulu. Uzithomela. Bengijame ngeqadi hlanu kumnyango ngeqadi hlanu kumnyango. Hayi bengakasondeli nje. Thola umnyango lapho la. Hayi lo akasisazi. Okay, ngizwile. So akhe ngibuyele kuwe kancane. After nakaqeda ukwenza isehlakalo leso, yini into yenza ukuthi ngithule ngingakhulumi? Usifundele i-20 ukuthi singayikhulumi siyifihle. Wathi 20 rand aniyifihle. Sifihle izwakale yasizise yona. Okay, so why nikhulume nje? Why niveza nje indaba le ngoba umnikeza ama-20 rand wathi ningayikhuluma mara niyayikhuluma, why nikhuluma? Njengisho umngane lo kangile So pregnant. Pregnant. Awasa nami nginjalo bese saphuma vele. Kungibhalele lapho mfo siphume njani sakho isisu? Sami siphume ngebrokin. Ini? Brokin. Abortion. Ubuyoskipha. Yebro. Mhlawumbe ukhona angangihelebha mhlawumbe ukhona miscarriage. Okay, mhlawumbe ke ngibuze lapho kini ukhona mhlawumbe ongathanda wala ekhaya one information ngale yonto yenzekile yabo mhlawumbe ungafuna ukusondela sisi. Okay, kunjani sisi? Siyaphila. Yeah, sesikhe ngibuze ngakuwe ungathoma uzazise uthi ukuthi usesengibani uhlala kuphi bese khani singachubekela phambili. 8 bathini? Bafika bathukana ngaphandle kwegate ukuthi bazobangaza ukuthi umntwana lo upregnant umntwana ekhabo yena umntwana ekhabo ngapregnant umntwana lo anje yafela nje into efeyila ngakazi le rare sisi zokuthi upregnant ingqwale ezinje nomaza ukhamba angabenzani laba bafeyila kangaka. Kosho bathi bona bamfuna unandramyela nesikolweni ayombiza zikhuluma naye ngesayidi ukuthi bathi uhlakaniphile mkhulu usikuni angakhuluma into zokudlayela izinto zokudlayela lezi zokuthi athi bathi ukuthi umrebile. Uyamchuthi wenza umntwana lokuthi asabe angasayikhuluma indaba leyathuka nganakizolo bathi ubonakele khona esikoleni akuzini ngubani ozile kwesikolweni usesikalo yena umsolo usesikalo ungenaphi yena kahle kahle bayamjamela ngithi awu ngendlela benza ngayo le phela bayamjamela ngubani igama lakho futhi ukukhuluma ngosingwa iya ngupete mthweni futhi ngupete mthweni wenzani upete mthweni la emphakathini yini mhlambe into ayenza udume ngani bathi wala nomrazana unyaka ngazi ukwenzakala bakhamba bomhlaba omcimbi bomrabisi case benzani bomrabisi case ukuthi bambhadele amakheisi la bayawaraba vele mbereko wabo kuraba amakheisi bayabhadela azange bazama umrazana loyo azange bazama ukubribe lo wekhina azange bazama ukuthi mhlambe abakhona sithi basisaba thina abakhona ukuza kithi ngoba basisaba batsho siyalo abakhona ukuza kithi obalanda laba nina abanyaze ngaliphi nini nina ngapha uze ba uphi thina yazi ngendlela engakhona bathathelelwe advantage ukuthi banomama makhe ngoba abasiright bathi ke thina kuzoba khama ngaphambili nayikho into abazoyenza angeke abasiright nomama makhe akasiright na babakhambela babathathela advantage ngalokho ubona simthethe simsengale nje sibonile ukuthi bangeva kwakhe basuka ngapha ngenza sa basuka ngapha bamlandelela ngale ngoba bengisazibuza ukuthi usuka le kude le eze ngapha kumnganakhe uhlala ngapha khona introdeni ezangapha manje samthatha umntana kabhutami samthatha sathi kunolo simthatha kusiza ngoba bamlandelela ngemva bafuna kathana bamphindo into le ngoba evidence kuyi iphume khona mhloko ngelangathethwe ngalelo ngalezi inkadi kwabo kusesakhe seba lapha ke bamjamile ngaphandle kwegate yabona ukuthi ngathana bamthola ngapha noma makhe bakwenza into abafuna ukuyenza ngale babhalele ngena ngoba bazi ukuthi uHariyam vele unjani ngisho ukhali vele uHariyam bengeke bangena bajama ngaphandle kwegate ubani ubani abosesababo
bese mhlophe ngupolina nguselina nabantwana babo awu umntwana akhe lo bathiwa ukuthi ulusanda lofeyila kakhulu anginamali mama ngalo noma zayo into ekuhamba njaya madoda mara musamagama la ayalumela ref ya no asithatheke ukuthi i-justice ayidlali indima nifuna ukubona vele kudlaliko bangathathi advantage kubantu abakhubazekileko abantu abangazilingani-ke kuhle ke ngiyathokoza ngoba bengithe ngathi nangibuzako ngathi mhlambe kube khona ukuthembisana amatshwala into ezinjengalezo mara-ke nago-ke kuvelile ukuthi akusinjalo ya mara nokho ngithokoza ukuthi nikwazile ukuthi nisikime nikhulumele abantu abangakhona ukuzikhulumela abantu abangakhona ukwazi ukuthi into yethu masiyikhulumela kuyokugcina iphelele lokuphelele emoyeni or sokugcina nasikhulumako senzele ukuthi nangabe umuntu uyak-attack mhlawumbe uzobazi ukuthi nangenzeka anything phezu kwakho sele kwaziwe ukuthi ngibani ozoba responsible for lento ayenzileyo siyazi ukuthi ngibani nicabana naye ningaloko nibhizi nithulile ngoba abantu abaningi ukuthula ngikho ekubangela ukuthi umuntu agcinyiwe mara nasiyithatha siyibeka tshachalazi ukhulume ukuthi umuntu oso noma nawazi ukuthi kunomuntu okuthwenyako umuntu ufuna ukwenza into esiza khuluma siyazi ukuthi ukhe wayikhuluma ukuthi kunomuntu oso uyangilandelela ufuna ukwenza into so that ukuthi sazi ukuthi nakusasa nakwenzeke anything kuwe umthetho uyazi ukuthi ugijimela phezu kobani thina ehlangothini lethu njengoba siyi-identical for siyathokoza sesiyayivala ngomnjalo-ke sinifizela ichudu sokwenza isiqiniseko sokuthi sikhamba nani toto ekugcineni ngiyathokoza asikhambeni akapheleli la sasa senza ukubona ikhiseni lokuvula